Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu lomba Mwenyezi Mungu ikemshelewa wanono njuha wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarjali heri na baraka osonu mwazifami zahatu. Mwenyezi Mungu yabehe neema ya haina mwana mkomori ujihundu harume dunia mafi. Mwenyezi Mungu yahifadhi wanadamu wote pia haswa dasi wa Komori ukayaba min baladina hadha khaswa. Wa alaikum salam Gabriel Ben Ri. Wa alaikum salam Mama Nizar, ma soeur. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yamnikeni khatima njema. Yarpwene shari shahu wanadamu walaze hitima. Yarpwene shari shahu wanadamu wajisantoma vize. Ya jaili haini mwanadamu ikao uishio haujwe ishie mesajinu, hauishe ze mesaji za hatu. Yadojwa ukaya sikarti vanu, haufedhehi wandu, haupua wandu sheo, haufedhehi fami za wandu. Shanga sivanu ye mwenye hadisi ya elewe ya ukaya zoti njema homlurenda njema ya libembi zoti njema homlurenda mzaza hahe mbi zoti njema homlu neglige owana zoti njema homlu aseli lukomkwa gamuhanzo na zilanrabo zila profi yode mana watukufu wa Komori. Mwenyezi Mungu iliomba zedua haini mwanadamu ulona shehitwa shahahe haruma yentingo ya elewe ya ukaya izorambao ngarambao ili hauheshelezi zana haini ya redanai yazie haini ya fanyanai yazie shakartiban hamba haufedhehilana jwako fedhehilana. Wa alaikum salam Dam Ali Said. Wa alaikum salam Yusra Yumo. Wa alaikum salam Madame Haddad. Wa alaikum salam à vous tous. Wa alaikum salam Feda. Wa alaikum salam Mtawakali. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarinike mwiso mwema. Wa alaikum salam Ummi Dhakir. Haukaya wenji wakou njia rohombi na muozan kutu. Ekawa ruo no harumaze nyido wakati kao zihanywa zahao Idi Mubarak. Idi Mubarak Hasani zihanywa zahao zifu ze muozahao ngizobwe. Yaho kwa na uparjo kakota kwa gwaruo nao na ukwa na uparjo shida wabuwe zihanywa wawane nezedo nai. Wa alaikum salam Idi Mubarak Hajia Ali Adam. Watukufu wa Jamalif. Wa alaikum salam Moni Abdou. Message mbili zilo très important. Ikawe message nzima la plupart ya hoa na washe waloban kwa nauka dakornami. Kwa nauka dakornami. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwiso mwema. Mais l'importance c'est le respect. Wa muhimu ni mastehi. E mastehi ngayo aula. Watukufu wa Jamalif, ze mesajika lorlonizo, yenzima inu mesajikao orifanya juzi mshele wa jana. Rivenze jeli rejeze leo. Wa alaikum salam Amina Ahmada. Wa alaikum salam Kokwa Wamana. Wa alaikum salam my love. Wa alaikum salam Madikayom. Sati jibu ze salamu zanyu zonsi pia. Au kakedo hanzando repete ze salamu. Yavo garjuhe dans retard neze suje kado nanzuram. Watukufu ye suje ya mwando. Yahe mwana mshohatu ikawo inu video ya raru ya hahe rifanyao. Ya rendo naine mrumme. Wadunga na usa Komori. Pour la première fois mwana meo ya kausiha. Yenda ya mlole ya homjini hao. Ye mrumshe ya zijwa ke mrumahe hamlolea. Na balao wa ilingwa Komori. Wa alaikum salam ma soeur Mama Nadia. Finalement ula mwana mshe habai hanyo kajambia ula mrumahe ya ukabanurudo nga na ujahunu jelifanya rogo zatu nji harma mashuhuli olio ya uhafiliana mimi mrumshao hode uhafiliana hode hulola habai hanyo hahe harenge sejuru
ya hemru mahahe hatrawa hajaza hunu Faransa emru menge Komori ye séjour ngebirao avril ban le 25 avril ye séjour hemru mahahe nge kazova han ye sujenu rifanya rilani sheitrenda shahemana mewoi izo ikaudi yafanyie mru mshahe rizilani rimlaumu ruonesa wa upeu rijal fanya deuxième sujet rambie mwanamshe woi yasikinie mru mahahe haukelele na mru tsinkodo wenji ngwamba utwila mtemesha haukaya baada mwanamme ngomwanilio mdiwa zakami de mwinyi wanilia wanawashe wandron sipio hamba Thuram il est l'avocat des femmes yaboya pas le moment que je veux venir là wa alaykum salam Nasser Swale que je veux venir là yaudo wanilia wanaume ikawa ndao nai shabahi ya wakati ndukana manu kwamba mba ubinadamu na unadamu yija yamrejei harmesu jenu raili e mwanamshe wei hani bloke na bo je suis pas méchant hosoni mwahe chaska ufanya mesaji haumkoziza nezembikao di arendo gajo jaro onese henu joka utuki wangu jotukiwa hauka la plupart wana washe gamjomba elle a bien fait j'ai pas dit le contraire shabahi ya wakati kaumruka na manu kwamba ubinadamu. Deuxième sujet sifanya sujet banu juzi mshele wajana ya wanawashe wadzadze wararu walona wanaharmwetinu waza ya wanahu walormaduhazi ikao ye mzima ya jayani para ya reklame hanrongo yarendo anai ni polisi tsoi ya puha harmwere johe hambu ya arnake mali kwa hamhadaya bada ngwambo ngwanza nao ye mdzadze katina ya tumbeshe ya ye mapesa ye mdzadze ya mbeshe ya mwiso hambeshe ya mapesa mali kwa bande polisi habange na nationalité gena passport ya Faransa hamwambia mdzadze ya ukaya nere ye na wili njeni tinze bien njeni huone ola mdzadze kajajifikiri ya yaona ya ukaya yekawe ise vre haka na nationalité kajajobaki yake polisi ngozi Komori ya doliwa 80 € par mois sheka haka na nationalité hajoka hakawa hajaza ya hunumanga sha ola mdzadze ya prepare mapesa habeha ola polisi usogumwambia rahansuni kwa konje hamzinisa na wei harende wadzadze wararu sinema ema narare jesu jenuhir harumo wadzadze wararu wanu ye mzima uwe deja ema sahiri nezenyi gangi za he polisi woyi ikaw ye polisi woyi nde bazi ya hae garanditsao ye sujet ya he polisi nyezi mgugu jornika khatima jemarnike mwisomwema wa alaykum salam mama chérie mama Ferdinand nyezi mgugu tukuza ya uhentina muhata hale mama longue vie à vous mama Dikar watukufu na mpartage live oui ça va l'amour sucré watukufu gamrejei ye sujet na yamba juzi ha réponse raziparisa wakati ka ruonesa wadzadzi wanu wadzadzi hangu wa baraka nusu ya hao baike wa ujirenda majweni o kwanza ike hama wo wadzadze o kwanza wakubali wo udzadze o hanza ike ngwaona 28 ans na bala wasa watape ye 60 ans watape ye 58 ans sha ngwatsongwa ujiona ya ukaya ye mahaka ituyenjeza ye manareje yu sujet inu hingi emanareje sujet inu banda wadzadzo wararu ye mdzadze mzima ya rambu ukaya deja ngwa wararu hunu Marseille gwarenda o cinema ni mdzadze ni shababi polisi ya puharmere johe hambu ikawo gwambongu wanzo na weika tujenda wenji wa mjini hao wa justifie uka Thuram oui ilham wa alaykum salam na ila ahmada Thuram ye shababi wabaike do mjini o wadzadze walo mjini atwa wenji hawabaibu zankili haina mbanrongo ikaudo wakanyo ye shababi wiharangi hauhadazi wa mahaba hauhadazi wa nyanzo shaye mdzadze mzima ikawa hasigiri katsuona katsuishia ulohunu Marseille ikawa sujenu garmabia o oyi mdzadze ulona wana haina wakati ngurongo ye mali ya he allocation ya ho wana haere yale kafarilinu lilo Komori na he haonoka ya ibana woyi hafanya tout pour tout
deja habaibu wazazi wararu Marseille ngwajula nao ye mzazi woi banda tifanya video ezu yafanya hindi hende harenge foto oifamia he mwanamme warenge foto la he mzazi watsanganya ne mwana hao mwanamme nana ye mafoto mararu ye mzazi he mwanamme ni wanasho waili wa he mwanamme wafanya montage wa ile ye mzade ulohunu Marseille karenga wafisha arme profili yao uonese tula ya ukaya e mwanamme hangungu hanzo subhanallah ola mzade we ulohunu Marseille na wengi na wana harengele foto la hene mwanamme ye polisi soroda ulokomor urumio masahiri na nyigang nana owanasho wa he mwanamme woy nana ye mzazi wa he mwanamme hatlia harma profili ya nitore ya ukaya botula haini heliali yo je l'aime subhanallah haini heliali yo je l'aime na weira hakaja mona macho kwa macho wei hambaibu haruma interneti hambaibu haruma interneti haruma rezo dizo mzaze hajoka ye mwanamme wei habaibu wazazi waili hunumanga hawamenye zesprit gwamwere yao mali bahata ngwafanya ukoli rimambiani ye mzaze mzima ya rendwa nayi ne shababi wei polisi haukaya woye bazia hendiyo gujiprepare haina mzade ujosa komori ujovira harmezoni yahe gumanipule nyigangi na makalima ya kiunafiki. C'est que pour ça quoi usiku wa jana banda tilongo wa juzi ye mzaze mzima katuele wa izona hamba ya ukaya mwanamme ola katsuanza nano wanasho hahe wala se kalima hamba ukaya vanuba ike mwanamma hatu katsumanza shagaranzo mwanamma hatu ya jemanga eske bo mwanamshe wewe wajua ukaya ganyi wararu mwanamme wei bazia hendiyo ya hadai wanrumazazi walo manga wambeshe magari wambeshe ye mali wewe ngodu warenge foto la he mwanamme ni wanashwa he mwanamme utlie harma profili udone se ya ukaya je te love je t'aime t'es mon bébé uonese ya ukaya izo na hamba kuna wishia wallahi na Mwenyezi Mungu na haridi hamba ukaya baike zilanda mwakatina nationalite gami prendre ngeze mali zaho wana hango ni mdeplace ya johunu gamlinde mwanamme wo ya waswili gamlinde mwanamme waswili gamlindo ye mwanamme ya waswili hunumanga riwono kaya uonge na haja nawe subhanallah kutsuna ya ukaya ye message na ifanya juzi bidi ureveye hemzade ya rendo nayi ya jaya shemeza raili ye polisi we ya mabianrabo inu bazia haya lonio homjini hao wangu gwa mjuwao ye region gujulwa kaye polisi woi ye masahirine zenye gangi hazifanyao haini mwanamsha ujua ula Faransa hasi ya mbaibu ya menye akili ya renge ya jere ya mleze mali ya doham je t'aime finalement gehula yo ujua uhedo wazazi wanusiu hawaba mjomblokeni nsumanzani wazazi wajikahamu wanzi waremani krizi ya mahaba alwa ya tona hata sansi. Subhanallah. Subhanallah. Inu switch na ba juzi mshele wajan. Sha ezan deranjahin. Ye mzaze ye mzima. Wahaba ukaya bayi kezilanga bo mwanamme we katina nationalite. Ye kabanu bo mzaze wewe wala hitima. Ye ke mwanamme we inke na nationalite. Hajobaki komori ya doli bwa mshahara wa 80 euro. Hajobaki komori ya doli bwa mshahara wa 80 euro. Hariduwa na shahi waba ukaya wa muhimu wanauma hae manama hao ya jemanga baike katsuhutaha ezo ngonsu ukaya ekaka na nationalite sukahaja joka hawaswili shahurenge uonesi ya ukaya
e wanashwa hahe kweli ngwaji prepare ho warengele foto la hemzadze wa yulo Marseille wafanye wasiyabu wafanye montage watsanganye ne mwana mao wahensema belsweri harmale foto wabie mzade ukaya afishe udone saturamu ya ukaya izo ya haba kujaishia subhanallah vahola mzaze katsona tahaya hasiyabu hede harengele foto laha heno la mwanamme polisi hatlia profili ni wanashwahi mwanamme na mzaza mwanamme gamambioni ni wanashwahi vous n'êtes vraiment vous avez pas honte kamtina hatambaroho itsoka ukaya gamjom dhulumu manam shebani hanyo sham trouve le kilo mregele foto la mzaza hanyo kaya nguli wa 80 euros subhanallah inu kotitsa inu loba nu fantomu sas pour le kaya woinda ye unsujua yeba ibanguli wa 150 euros mruluna nationalité uluna rouge bordeaux passeport rouge bordeaux hajuma ki commandeur wa 150 euros eba gulibwa 1000 euros gamma bionyinyi wanashoha na mdojwa kam Mwenyezi Mungu katila dinani ni wana washi wa peu kutina onto mwana mshoha ulo unu Faransa kweli utulo harmale foto mnike mzazi wa yado afishe kumkuwa yabonyi faminga ni mwanzao yabonyi ni faminga mwanzao nyinyi faminga ni heureuse ne le demilinu ya todo funga zekoli ne zemali za howana ya dombeshe yani indi zomanza wa mwana mshoha ulo humu Faransa ngojo heli ya usimu fonga mapesa unumanga ngojo ka unga mapesa unumanga c'est pas facile do joka ya Mwenyezi Mungu johuliba heni ya hao kutuona tahaya huenda mafanye foto la montage mtsanganya bibi harusi na bwana harusi na ile foto la mzaza hanyu ne mafoto ya hanyu mumnikebe mzaze baraka afisha arme profili ya hao wani wanrua dona ukaya tulamu ya dona ukaya ngwanzo mwana mahanyu habali ya nrabo c'est pas comme ça que ça marche nana bo mzaze wewe gamombo Mwenyezi Mungu urenge bana uo jo uone wa utungu wa huwa na sohatu wako urenga wandu komori waona wa utungu uje uone utungu waho anasho hatu wadongo deplace wa alaikum salam kikima weni wadongo deplace wenda orenga wandu komori wajahunu waremaneze avese heze malika wa investisse toi tu sais très bien tu connais bien bomzaze baraka ya ukesha babi polisi wei hazulu ye bazia hahe ngurengeyo nguhadayo wandu hamahaba iyo katina hanywa ya sukari na ulime wa sukari na njizi nyigangi na masahiri shawe mru wajua bon c'est va là-bas je sais pas Jean Cœur je sais pas tu viens d'où va au diable t'es là tu dis n'importe quoi je sais pas ce que tu dis même oui tu dis le oui Nzungu Yalanda va te soigner avec tes commentaires bizarres là va au diable. Oui, bah, c'est que tous les manos sont là, vas-y, vous pas nous coller. On colle comme on a des mots bizarres. Tu es là, tu me poses des questions. Pourquoi tu te maries pas? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que tu as une femme à me donner? Tu as une femme à me donner? Tu penses que je suis comme vous? Que je veux me marier au hasard d'arnaquer les gens? Et d'arnaquer les femmes? Si j'étais un bandit, j'aurais fait comme vous, de prendre les enfants des gens, de partir, ou d'aller prendre un enfant de gens, d'aller marier sans les parents, ou de prendre une fille de quelqu'un, de partir, comme vous faites. Je suis pas comme vous. Arrête de me poser des questions. Pourquoi tu te maries pas? Tu penses que je vais pas me marier? Ou j'ai pas envie? Si j'ai envie, Sharongo, taratibu na mahaba na nyanzo. Ulola tsiprofi. Yode hedi winju hanyu wabadia, vous aimez marier à des femmes que vous les aimez pas. Ni wanza mloli wangwa shika comme tu wanza. C'est ça. Nous, j'ai déjà trouvé la personne, la bonne personne, mais je veux la voir.
avec respect. Et sa famille aussi. Mais je ne peux pas prendre la fille comme ça, de partir ou de marier comme ça parce que j'ai envie. Mariage Yoruja. Et que ma parent m'a d'accord. C'est pas une question que la fille elle est contente ou pas. Si les deux parents sont d'accord, s'il vous plaît, arrête de casser mon direct. Je suis pas là de me justifier à chaque fois. Bahingaro habia onywana swahiba na mwana mmeoi. Mwapu harmere jwahe hambu. Na mdo na haya. Mwone haya. Banga mrunga mfanyo peu. Mlete mzazi wei tranquille. Ya nshide unu wana ha. Mlete arna keze mali hana usuka sudo mbishani mapesa. Imwana mnahanyone usuku gumenase. Nere mapesa. Kakujanere mjohu bloke. Ça c'est quoi ça? Vahobo mzazi wewe hujua ke polisi wengu ambondra abo. Hujua ke polisi wengu ambondra abo. Ye polisi wengu maante. Il ment. Ce police Kalbosh. Ce police Soroda. Il ment. Katina nationalité. Katina nationalité. Katina passeport rouge. Nge komori habaki. Hongu tsongo arnake. Uwazaza hatu wawambia kangu wanzo. Ye mzazi nafanya message ya juzi. Wei deja habe hamenji. Hafanya koli par conteneur. Habe sheba na woi. Cha déjà découvre que banawe iguma bonrabo. Deja ngwa wararu hunu Marseille. Wazaza hangu na mdo kinaya. Hei niende hata ya zaya manatimizi 17 à 18 à 19 ans. Yenzi ya buha ya zaya mana ulumdu hazi na mkinaye mlete shahawa. Na mlete shahawa shenji mdila. Lewa mdungu zayo mana hatimizi aji. Mdungu juale hitima. Na shahawa shenji shahinre shahawa. Yudu wakati kobidi ukinaye shahawa shaho. Ye mwana ya renge shahawa. Bandida meritaki amoureuse. Jelikani ni mérite manziwa. Mérite mgatewa. Mais c'est pas à ce point. Mdu ya kefaransa ngutombe amoureux. Na mdu ka utsomo na ulokomori. Katina mahadisi ya hunikawa. Sha mwansimbili ni besheye. Mwansimbili nike. Mwansimbili gamanzo jao. Wana swahibao. Wakejuma utofanya commande. Nereye koli. Nereye jao. Nereye telefoni. Garanzo jao. No. Namziye besa vapa. Namziye. Bahubo mana mshenji yanki liba utimru hanzo. Yude bazia hae wa mjini hao. Wangu kwa mjuwao harme hambu. Kende bazia heba na woi. E bazia hae ya renge wazazi walo ma désespéré. Parce que ngani ma désespéré. Vous les mamas belles. Vous les mamas vraiment jeunes. Les mamas de 60 ans. Wajohanza ikengwa ona 30 ans. Wando hukana baraka. Na mkera venye wazazi mlona 40 ans, 45 ans. 60 ans namziye ye besoin kadi ne shahawa shake ujufumuo mru yakinaye yakinaye no wana bandange nao shangalia matula mwabasa yabale 57 ya 58 ya yadamba ngode ya tsaba ni hatula n'importe quoi jamais de la vie njajo mransi njajo mbanafasi. Ingarma biani wazaza hatondo ukana baraka. Ye polisi we ye bazia wana shwahe do akaubidi. Waone ukaya izomana mahao ya reda utsinjema. Shu wana shwahe ngabo ya longu nufaransa. We na usiku gudemande bahinu. Hena usiku gudemande nereye jao. Ni beshe jabo belle-sœur. Et ouais, belle-sœur en français. Bon, belle-sœur, à partir de belle-sœur en français, ya bola mon amche, o la demi-maman, gonjio friso. Ah, mes belles-sœurs, et on me n'importe quoi. N'importe quoi. Goku bali kuwa na shwahi wangu hanza. Goku bali kuwa na shwahi wangu usikinia. Udorenga mzaza hai wa mka profili. Badi kuli mwanamshu weikati mwema. Kutsuku bali kayo masahiri na nyigangi. Gudorenga le foto la mzaza hai mwanamme. Halitu ya profili. Harangele foto la mwanamme hafanya montage le foto la hae wa mzazi ne le foto la mwanamme ne le foto la huwa nasha mwanamme ne le foto la mzazi mwanamme haklia profili comme quoi je vous aime mes belles sœurs
Je vous aime ma belle-mère. Wallahi wanashe wauka wakana roho. Wajuhambia klawa mwana mahatu habali ya nrabo. Mwana mahatu habali ya nrabo. Subhanallah. Ala futirongo wajuzi. Yemzade aka ujajiano nese ya ukaya. Tu rames, je suis amoureuse. J'ai mes belles-sœurs. N'importe quoi. Wati ma belle-sœur wa hobaka jahulola. Walango juondo kaibo na polisi woi. Garmabio ni mjiwa hahe armwe hambu ikao deja gamjuwao. Ukei polisi woi ngena mwanyanya ikao ye douania. Ye bazia hao ndiyo. Ye douania yoko la douani hadodi de mademi mama wanzu jua toze koli. Hawahada ya hamahaba ya nrabu. Ye polisi ngubaki. O polisi fantomu hae. Hadodi ndio wazade majovia. Wanzu wafanye zenzia za administratif. Gwa unanyilime za masahiri na nyilime za grigri haini wakati wajayabo ngwa shindo waramene hata heni mzadzenda hula ngwa shindo warenge haini mzadzenda hula ngwa shindo wa wabaibu alafu polisi wese kimefe mal dabweda ngujuzi na rongo wa mshilwa jana yafanye foto la montage ya kazewa imdzadze ya kazena ile foto lae ya kazena ile foto lae wanasha hawaili na mdzadzae ya nikele demi amba affiche wone seturam dizo ye demi wa ikatina honte charengele foto ha affiche comme quoi c'est mon homme c'est mes belles-sœurs ngojo jitso abo mdzadze wewe ngojo jitso Allah na Mwenyezi Mungu kutina ta honte au lieu de penser à vos enfants vous pensez le Burundi. Au lieu de penser à vos enfants, vous pensez le Burundi. Au lieu d'être content. Vous mazaya wana watimizi 30 ans. Mazaya wana timizi 35 ans. Mluna wana walona âge de 38 ans. Mabidi mkinaye wodo wakati mjuhamu. Kamkaradi bake na ukiri. Maturamu à l'époque. Yashide ya hunre shababi. Waho au 21e siècle actuellement. Ye mahaba ya hatu ya sisi mazababi. Yoti ni mahaba ya hanyunyi wadzadze mwaenshi. Si mazababi ngabo zinji karesi mkomeyo mtsonzo. Izo zonsi piazo ujofanyishi ha. Nyinyi ya lepoku ya hanyu no. Ne ujo hanza fanyi wazo na benila wotijo unifanya ngoza kibatani. Bemi mzazaha. Ni mzazaha. Shaizo e mazababi wabali ya nrabo. Za masahili na nyigangi. Gwabali ya uze metodi. Za teknoloji. Za internet, za TikTok, za WhatsApp, za Messenger. Wajabanu wa monesani za metodi zilaika ukamjaka uzijua. E a l'époque ya hoa bebe hato. Wajangwa menyauni zesprit. Non ma islam ça fait mal wallah na Mwenyezi Mungu. Ça fait très mal. Ça fait très mal wallah. Yede mana ngongo zao ye famia e wanashwa hebana woi. Na mzima na mahanyu beka aja unumanga. Harede mzazo wainai. O wanaha he kwa nomba nafasi. O wanaha he ngwajo mfanya reglement du compte. O wanahe mzaze woi ngwajo mfanya mwana mahanyu reglement du compte. Yekedo hanze mwana mahanyu yaje yambengu trahi ye mzaze woi. Nanye mwana mahanyu deja hamba ngena nationalité français ngena passeport rouge. Finalement yundu ya kazilan rabo. Shaye mzazoi ha découvre, ha zijua, harambua, ya ukaya zilanga bola katina nationalité. Shaha zamba hamba ukaya baike dezemali za hoana, gujo zive hahula, ne ya renge bana ulayaje. Gujo fanya tu pour tunia mrenge ulayaje. Est-ce que mon mzaze wewe tu as la tête dans tes épaules? Tu as ta tête dans tes épaules? Est-ce que tu as une mémoire digne? Isha humenye akili mlika kujaparo mwana matsokwa matso. Shahari linu polisi, ye polisi, marenda nai, watsona imani, wakanti wa dhulumu wandu, wabaibu wandu, hamasairi na nyigangi, waindu wabo mzaze wewe, kweli wafahaye, na hujwa karende wazaze wararunai hunu Marseille, yabo kartujwa paringwa wanga, kartujwa liongwa wanga, kartujwa nisingwa wanga, shahunu Marseille wazaze wararu mjijua. Alaikum salam kinaza. Wazaze wararu mjijua. Ya Latif.
Mwenyezi Mungu narnike sitara ya Rabbi. Ya Rabbi sitiro wazaza hatu. Niko wazaza hatu sitara. Jaini wazaza hatu wakinaye. Warensi mabogosi fantomu. Mabogosi watona namna itso si uhada ya wazaze. Kabati mzaza almanyu wazaze mlo Faransa. Njoheda hata nikubali msomangali yaja ou comme quoi il y a quelque chose jamais. Moi Thuram, quand je parle avec une maman ou une dame qui a son mari, moi c'est matsuango kaga mwangali. Njaparo du sematsuango ja unaduangali ya demi. Wazaza hangu watukufwa erdarasa pe angwa ni jua. E kanga sarma mahadisi moi c'est ça chez Twaja. Njaparo du sematsuango nangali ya mzazi. Nsujo mangalia hafikiri na ikabala hili tura mwanangalia sur walangu nanzo jamais de la vie. Njaparo. Cho wanahanyu wa mjobwe machondo nuangalia. O wanahanyu ema mademoiselle d'honneur waonga mjo wa rujando. Nana regard magique gamjo ifanya neni baibu mzima ya nanzi. Nana regard magique ekado wanahanyu. Gamjo change haina namna ya uangalia, na namna ya uturne matso, na namna ya utsonze miomo, ili ni muatire. Owana hanyo. Shanyu wazaze na mdiwaze. Gamjo do baibo wakubali yo. Jamais. Nyezi Mungu nanike khatima njema. Nyezi Mungu nanike musomwema. Yode mana njoma biani. Ni wana swahe mwanamme woyi. Abdou, tu parles trop. Wana umewahe wana hemzaze woyi. Wado jua ya ukaya. Izo mfanya ukamtsule danro. Ni fami ya he mwanamme woyi. Mdojo kamnyezi Mungu katira vinani. Wallahi na Mwenyezi Mungu kamtsule danro, kamtsufanyandro, shamkansi ni wana swahe mwanamme woyi. Gamsutone mwanamme hanyu yarede mzaze nai ulona wana ikaunga mjuko mwanamme hanyu ranguha mjini hanyu haarnake wazaze wenji harange wazaze wenji hauambia ukangwa wanzao na nyinga mjoke mwanamme hanyu yofanya masahiri na nyigangi ekango dia himilie mzaze wazaze walo mjini hanyu gerambo wazaze walo hunumanga wazaze wenji warendo nai ne mwanamme polisi woyi haukahanzia za ukaya tsifu hawe na mjipose de question. Ye mzazi hamando yenda yeba shababi hamdo yulokomor. Ya baibu mzazi lohunu Marseille. Ye mzazi we yatso wana yatso wishia. Haini ya jusa tongo mwelea. Yobure. Yobure. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Yende atakwa ni mzazi nusiku tsogorenga. Mafoto ya hema belsorwa hae hadotu ya nauti mdu ya mlola. Ya la tuif. Bahini wana shohae. Gamruditi na nwabien. Eka mbio za hanyu gamanzo manamma hanyu. Polisi wa ya wasuli unumanga. Eka haja Mwenyezi Mungu na mbehe mzazi ya mrenge. Ya jia one majitsu ya msana Firauna. Hauke mzazi woyi elle va regretter. C'est son choix. J'ai pas refusé Noralai. C'est son choix. Mais ce mec il a arnaqué beaucoup. Ce mec il a manipulé trois mamans ici à Marseille. Ye mzaze mzima haja na bieza mhunda. Owazazo wa ili uwararungwa jula nao. Yabo hojaba nurambe ukaya hewe wema nadamu ya jiansu ukaya baziahe masahiri na nyigangi. Haini mzaze mwambia jetema ya mzaze gurambio hadunge jetemu hende. Choix yo karjahara ya. Ça existe le choix. Choix ça existe. Shawazazi wararu. Walo Marseille, ye bwana woyi, ya wambia kange na nationalité, ye kange na nationalité, hajobaki komori, ya doli bwa 80 €. Hau ya doli bwa 150 €. Ya duhada ya wazazi wano. Finalement ye mzima ya mbeshe ya ye biye, bande polisi mwambia ni mbeshe ye biye, ni jevaka si jeni huone. Ye mzazi ya 1000 quelque, ya mbeshe polisi, ya polisi mwambia ranjani kwa konje. Na bala wakata mwambia ni mbeshe biye mwambia kange na konje. Ola mzazi unga ukabalema pesa ya yabeha zilanda bolati mrulona nationalité dele kalima la ujiranda ukaya ngena nationalité gena passeport France na zilanda bo ratunda na undeke bana ole bazia ndio owazazi walo volo wenje ya wadrag owazazi walo shuno shambani ya wadrag owazazi watao zia za administratif ya wadrag alafungwa nzolomba ukaya iyo choix quel choix fantôme
alafu wazazi amada wanu ikawo wamanipile wa hamakalima ya masairi na nyigangiri baba yoshua yohamba shua malade yohamba shua vampire yohamba shua diabolique haukaya shua wajua huramuwano ukaye bwana wenge mana usijuanro. Elle veut être aimée avec Yacoub Gonambo Shehiswa. Elle veut être aimée avec sa belle famille fantôme. Et ma belle sœur, ma belle sœur, ma fantôme. Gabo yamba ukaya wa muhimu mwana maku yende manga. Beke katwanze mzazewo. Est-ce que yo belle famille njema? Yo belle famille njema? Gabo ando mjini wajue hadisi wanda wambie famille nuka. Na mwambie mwana hanyu ya rensi. Wazazuanu wambie andrabu. Ba un jour ça va tourner mal. Ezo amba hindri. Omuhimu hatwe mwana hatwe ya wasuli manga. Ça belle parce qu'il y a des signaux. Omuhimu hatu. Owa emana hatwe wasuli manga. Et yo belle famille homba belle famille diabolique. Gamambi wana shohai. Emana hanyo wasuli manga. Heze maliza hemzade woi. Wallahi namdo joko wana hemzade woi. Kwa jumfanya reglement de compte. Hauka wopeu. Mkansi juma ubeshewa. Mrege mbega mhamao. Baada mhama mbezinji. Za wazaze wenji mwa wahama. Hunu manga. Alafunga monoka ya se normal. Gamonoka ya wo binadamu. Yedi hata usiku wa juzi nifanya mesaji. Jana nione foto. Ola mzaze. Yarenge ola manamme. Polisi ya mklie profili. La photomontage. Oide mzaze. Oide polisi. Ici oui. Ntuona ntuishia. C'est ton problème. C'est mon mec. C'est mon amour. C'est lui mon chétan. C'est lui mon chétanique. Si tu dis ou pas tu rames. Je l'aime. Ah, tu l'aimes. Inch'Allah qu'elle vit en France. Inch'Allah que ce mec vient en France. Là tu vas connaître. Tu vas voir. Gojorambu wa ukaya. Ye objectif ya hahe ne famille ya hahe. Ya jemanga. Hahumate habagena nationalité na katina nationalité. Mwenyezi Mungu naripwene shari. Shaho wanadamu wanawashe wajoko wanauma hao ngoma diabolique ngoma demo na ngo wasuteneo. Wa alaikum salam souvenir ya dahon. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Wanashahi mwanamme woi. Wadojua ya ukaya mwatiram j'attends l'arrivée de votre frère. Ici, à Marseille, là où il y a la maman. Wakatoga mjua oma amure, na yo c'est pas pour rien. Omjua hanyo warambe ukaya yo de baze hae, yo bula mzaze hanyo kajaparo harai. Kende arenga mabani hae. Rauna kagujoshida wa manupila ne masahir. Shangu jokaya, ni wayi mzaze ngujo lejeza. De mzaze wayi harate haruma mahaba, hau kajayenshi mahaba. Kajayenshi, Burundi maji. Obligatoire ni activer wifi. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarijane heri na baraka inshallah. Mwenyezi Mungu aripone shari shahu wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu ajalie owazaze marenda nae wajukaya izu warenda utsinjema. Horenga mali zawana udogaspie fami ikao wajihansi ili wa uhame. Haina mwanadamu wapeu ya jukaya, c'est pas bien ce que vous faites. Ni famahi mwanamme woi avant qu'il soit trop tard. Na mrenso upeu nezero hombi. Watukufu ngarijao haruma et deuxième sujet. Deuxième sujet. Ikao. Ça va déranger un peu les femmes. Ikao la plupart y'en a wache comme na ukada koronami. Partagez s'il vous plaît le Facebook. Yesinya anige signalo haku. Wanrupia wa. Waroha. Nyezi munaniki khatima njema. Watukufu. Gari nam partage TikTok mettez cœur parce que gamjoka la plupart on a chez mlo yabo gamjo signaler live. Watukufu ya sujet ya bili rifanya sujet ya mwana mshohatu ikao ya zalo harmwensi ya lone viahe ya jua mwana mebledari jaturamu ikao inu video ya raru rifanya. Ya dugana dene mrumahe pour la première fois. Ikao mwanamme wa ya kausa komori. E mwanam shehende harma mashuhuli ya hohao. Hadungana ne mrumahe.
wabali ya wanawaili wasiza Komoro yabola mwanamme hahundushu ya kahanza ukaya halola mwana yazala banu ye mwana yazala banu hazayade na katisa wanaume wakoulola wasasa nywe mabaja ya ukakutina dura ya Uvira titli ya goba endeza jawenji walola wafanya nyikumbi wadungwa wenda zao winji la zambaba Walaikum salam Muhammadi Salua hadungana dene mrumahi aboga mrejemba bidingoni wasi Komoro ula mrume haduenda mbabu ho bada uti mji mzima hende halolo mjini na wale mrumshahe ngerma mashughuli katsujwe zijili msafara mwandu ya mwanamme ikawa ulona sejuru ya enna ya mwezi ya mwaha hende halola yende bano kangabu wanaume majinru watso ujwa ukaya balo mjini hanyu gabo wahanza ngabo watso uhanza izo ufanya kena uparjo kile mrumshahu ya tiziju hudungana na mrumshahu nike maisha mzaza huwa na hao msikomori wende huwa lala inde deuxième sujet badarambe premier sujet hende hula walaikum salam mzee wangu banende hula hende halolo mjini hao mrumshahe nge hula hafila na mashughuli hajahambilwa haunisema foto kaya mrumaha ho halolo mjini na mangale mwana ya zalahunu ya jitolea ya lolwani mjeni ya mnikero hoya ya tsona ya tatazize mrume ya mrume hunda kirtas wadungana wasavaka sobala wana waili ya boga mrejo homwado nineze vidombili nazifanya baada sari timiza suje nzima yenda hule mrume yenda ho mjini hao yenda ya lola hari manamshe mo mjini wala tatazize mrumshe iyo mru ika uo mru amba hali hitima emru mshende hambila ukaya mtuke mru maho halolo hambizi wajana ula mwanamshi habaye hanyo hai na mwangalie roho ya mru ikao ya savakas dene mrume ulona sejuru ya ena hawanane roho ya hai kajabue hanyo mrume haja hafanya sambla ukaya katuyelewa wala la emasiu na wale mrumshe harenge ila sejuru ya mrume ha prepare hinda change bien mrume katujua hapashia deno wana hajazahe harante mrume Komoro baade mwanamshi haripararambia hadisiri yamba rishemeza rilaumu ye mwanamme woyi rildirone sabka wede mrumaha juzi sifanya video ya mwanamshi woyi raide mwanamshi hani bloki betka udomwambia ukaya wede mrumaha ho harende nayi hafanya nayi chaka même il est le papa de tes enfants il est le papa de tes enfants. Dès qu'il est le papa de tes enfants, mrejeze sejuru, da ye sejuru ngaivirao, omezika de l'ono en avril. Ola mwanamshe banda tuno mwambia, haonokaya nga mderange, bande mwanamme hasufre, e mwanamme ngutabiho, e mwanamme hasaha fungua, ola mwanamshe kaudi ambizwa denae, sipare mwanamshe simwabeke mrumaho hamfungua, rejeze mrumaho ye sejuru ya jezahe, bawe tsidi wa mrenga Komoro ujahunu shawo mrume wa mjua hunu Faransa mrejeze ujahunu gwa katiyo jo menye ye sejuri yaho ya hahe hau mtowe harumaze kotezo nsipia ola mwanamshi harumiwa wandu haharaya yema naba sarizambao njeni mwambie ni hadisi nuhinga do ukaya ngaranzo solution do ukana baraka ni wanasho hangu la prepare hanyu gamonao ya ukaya nga msutene wanaume wallahi nga mjua ukaya numsuteneni mumanzani numhimiliani parapori ya ho wanaume haukaya miti zao la ni mzaze na sikaramba mzaze wa mwanamshe na mwanamshe de mwanza rudi mwanza imani uzayo jusqu'à maintenant et mwanamshe wangu wai hani bloke baada ya kaudomu hadisi za swami hemrumaha yese jura mwanamme wenga ibirao le 25 avril jusqu'à maintenant kajaelewa yese jura gamwambia ni bwana shohangu s'il vous plaît yalala na mruti nkodo ye mwanamme harende hashetwani harende haibirisa ye famia hahe wakamtangia kwa jauna ya ukaya ya mwona mwanadamu de mrumsha hahe we ya mnika kirtasi ya mbulia enda Burundi hata ya hunrawana ya mregeza maisha yede banu njumambia ni bwazaza hangu mlokomori hama maturam gaobasha abasarizambao tulamunke manga kajahuna mwanamshe mobasha ya mlola kajahuna mwanamshe moroni ya mlola yabage na janami
njahunga mwana mshembangwa yambage na janani evanu matura mu maudu ngujona ni hunga maesha nikane mrumsha hangu yapuha mitsami huli au yapuha itsanraya ende ya do hunga le courage botura banu bidi jowlole ho besha bangamina mwanzano wangu na mprome botura banu bidi jowlole dangwa bangamina mwanzano wangu na mprome nsowlolo mjini wallahi matura mukajajo oze au kangu joke mwana haya jamanga kajahunra moroni ya mtlamanani kajahunra mobasha ya mtlamanani kajahunra mbangwa ya mtlamanani ele omatula mgujoenda truvele kurajoraba nsowlolo mjini yabwe hamba wo mdzadze madzaro hombi da hibo mdzadze mdzadze nuwanashwa mwana meyo mumtangia nayi mdi wazake mwana hanyu wonge na sejuru ya ena emru mshahahe wodi ya manza hajahunu kajahuna mwana mshemo mjini ya mtlamanani mumsaribia na itwe mwana hanyu ngugalere komoro wenju wambanga bonzia za mrufanya ya rejei ye nafanye yaje nafanye yaje zenzia kaziti inu ya bidi hunrao mwana mshaikao ya parodunga na dene mrumaha hewajayo wabala mna mwana mzima ola mwana mshehola hajua hadungi hawarahe mjini wende wabaki hata 3 jours ye mwana mme apara mrumshata katsujusa henda hundu bale mrumsha hafanya accident daena mwana mme mjini banda wasi vacances ola mwana mme bahe harenge ya séjour ya hemrumsha hae bade mrumshata platri wenda fanya accident hajazahe e mwana msha basangeda ngo bari ni hungu tsungo gwanzo wasulimanga pourquoi il va pas à l'ambassade? Et bien nous comme tout intelligent. Vous croyez que cette fille, il ne peut pas appeler à l'ambassade? Il y a des téléphones, il y a des emails, il y a des SMS. Vous pouvez écrire d'arrêter tout. Pourquoi tu dois l'ambassade de l'ambassade? Donc ils ont quoi déjà essayé? Yabodo ujarambia mwana mshohata rihuanilia ruhimilia shahuni bloke baranga muniko konsei e mwanamme abasaha tubu e mwanamme ngukozo e mwanamme deja geharumatambu na mashaka raili hatra hahutrahi hahuredenai vomia urejeze mbadahe mwana haho ye séjour ya jezahe uje umpinisi avant le 25 avril ye séjour ngevila. Est-ce que vous binadam bwana shohangu? Ils ont dit mjodo hamba ukaya. Elle a bien fait. Hasa hampinise. Hasa hamonesa utungu. Gewa umsamihi. De mzadze emzade emwanamme. Wende unipara. Va là-bas. Ye mwanamme waye. Nguregrete. Hasa hanika ula mrumshe. Yamlo la hula mjini hamni katolaka. Inde problem mwenye wanadamu msogolo la ondwashe wajeni ndo mijini. Ndo mijini. Mrumo mjini gena valoringi. Ye mjini gena rogoani. Ye mjini gena rogo hinri. Wachomrenda nai wabego favorize mjini. Sisi wabada hatu nwazaza hatu nanaswa hatu walolo nwanromo mijini. Ye faida wa hundra hinri. Kabati hata faida wa hundra yao. Itso simbi na majitsu, laisse-moi tranquille. Hey, ton appel, tu appelles, je coupe et tu continues. Ya Rabbi, yedi manazomba kamana mshohangu, wede mrumma hao, ya reste quelques jours, quelques poussières. Et là, mbeshe roneka ngujua hiaje. S'il vous plaît, huni bloqué, nsuju wango jona, wango mijine hanyu, wajuja wa conseiller, nsuju wango jona. TikTok, nsujango jona par YouTube, nsujango jona. Harma se pa jesinwa jina shanga mwambie sikinie ye mrumma hao. Hahurende nai, harekonese erreur, hajua kafanya nai, msikinie mda hukana baraka. Sikinie mrumma hao mda hukana baraka. Fanya haini za ufanya mrumma hao ya rejei s'il vous plaît. Wede mbabahi mwana hao. Yala nanam rutsinko bwana shahangu. Gamjo ya ukaya sur et certain. Gamona otambu. Gamtabishi wao. Gamlonda mbizinji nwana ume. Shawoyi inti haki. Bani mwana mshoti ya mrege mwana me ujahunu manga. Shahamparise mwana me wei hunu.
hamparisa hunu hamjulia hunu nsombe hunu je umrende nayi umsebeza msala Firauna umaneda wena yesha usimwensi Komoro rizamba gamona kaone méchant. On est des musulmans. Il a fait n'importe quoi. Na nyinyi wanawashe na mjiankili mkani ankili mwelewe ya ukaya maudu mrumme fantôme mrushida hamdécouvre haukahaini relation ilo sérieux mrushida namboke mana mengu nanzo hamwana mshengu nanzo sharaidi mrugu tsongo huja haba ibulo à la seconde hakubalika we mrumme ekade heli lo wenji wa hatu jokari manipile wani wenji sharerengo wakati rifikiri ili rijue malanika de jokauraria Mnyezi munarpone shar shabu manem shahang wede mrumma ha leo le 13 ya resté 12 jours 12 jours ya sejurunga ivira fanyeni za ufanya mda hukana baraka usikine mrumma ha ya rejei hahurende nai hafanya nai hali hitima wa mzaya wa mtangia nai wanashahi wa mtangia nai ikabidi waone ya ukaya no na accepte belsor wa hatu da wede mjeni na haranza ye belsor wa hatu we mjeni na hamfanya makirtas ye belsor wa hatu we mjeni na hammikawana so yihardi wafanye biye waja vacances shamja mtangi mwana hanyu nai ya redemru mshahahe ya mzade nae yafanya tout ce qu'il faut hamahaba na nyanzo waje vacances ni mabelsori ni mzazahe mwanamme haukade mzaze mwanamme amba ukaya we mzazahe dwa mtangia ni wazaze mredi haoneda muapeu hujamdo tangia wanahanyu wadolola wanahanyu wadola nswanga shahu wajeni saini wanahanyu depuis là jusqu'à maintenant gasina mezi minji ya uwaza nge Komoro eske nga mundo mwa engushidwa mwere yanese katero ganyi dani nae gushidwa mwere yanese ero ganyi dani nae gumni koni hindi hata ekagaja kajizingamanya hakara jerene mrumshe joka haina mwezi ngumwere nimbahenga na mdojwa bwazaza hatu na mrensi ze couples enchampe na mrensi ze couples enchampe sane mwana hanyuke yuho ganyi dani nae ngamone heli ya sufreo gamone heli alo harma problème gamone heli alo harma galère raili déjà ge désespéré wabaki 12 jours ne séjour uvira e mwananyu gujundo Komoro ya rabbi namkira dubwazaza hangu mzaza hae huono kebi mwanahu ya javaka sabo déjà ge Emmanuel Macron ufiki kabwe mwanahu ya javaka sabo déjà e mwanahu déjà haredi hazemuru wenge na séjour wenge mjeni wenge mjeni wura hakati Zemmour wura hakati Emmanuel Macron shange Zemmour nge tura ani nge turamu bledari haukaye sejuru ya ena yabo inu na ani winju hanyu wazaza hatu na zikeleso wana hanyu walolo wajeni na manzo wanasho wajeni walolo ni wana hanyu na mrespekto wanasho wajeni walolo ni wana hanyu na mdoju wakaye mwanaho ya mlola ya zade nedu wabidi muwanze shanyu wazaze mrende hama fantomu gamtsogoma nyazendo la zaho wananyu baru walola wajeni mjeni yojo hanza mru mjeni yojo fanya mru mjeni yojo bulia mrero mwananyu hajahunu manga kajahunra kaliboshi lo mjini hanyu ya mlola kajahunra manamshe mjini hanyu ya mlola hajahunra manamshe mjeni hamlola yapo meilleure solution lo huja bomzaze bari mwana ya vacances mwana hawasili kujajwa ke mwana wasili yapo ya mndwa mrumshe waroho njema na nia njema cha eziliwa nsoulole dizole kalboshi kajedwa ya ukaya omjini hongabu wa manza ngabatu manza sule mdumsheke jo masuli hulo la leo mdumshe wasuli deuxième jour zi masuli sawe abasanga u Komoro ngafikila ukaya ikade zimbana tsiziwana tirongweni za urongoso mdumshaho ni ahusikini shawe mwana ya zalwangu wanukaluka na pichi mwana zalwangu nusawa na mzungu wujwa kwa kanga mwanzunga mwanza akuwa nazala hunu kangu wanzao kwa jahi ya sanwana shohatu wa birobarini wala wayu wa haja shika wamba je t'aime et moi je t'aime youla wa par la sincérité youla wa avec le cœur wa nazala hunu eka ngo hanzao shokwadu habanga mwanzo au hasard Mwenyezi Mungu namnike khatima njema inshallah Mwenyezi Mungu namnike musoma inshallah. Bon, depuis aujourd'hui je peux pas parler ce sujet. J'ai arrêté. J'ai fait tout. Sifanya niza ufanya mwanamshe wewe yaelewe, hani bloke numero yake normal, hani bloke WhatsApp, hani bloke yani vani call na call jua. Ya doni pardon na biaze tambuza hai, hani bloke badagani mwelezo ya sikine mruma hai. Yabona mdo joka ya ntuka ya lele na mdo tsinkodo.
hani erreur mwana meyafanya shahidi mbaba wana deja hasara nti mwana mshe huo ikabidi ampardone shahoni ya ukaya nsum pardone yabaje mkun shake mwana mshe hahimiliwane famia hahibai ili atarejeze mrumaha subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisomema mdojo ukaya je suis pas là ili ndo protéger wana maintenant nous protéger wana washe au kayanga mjukaya wana shwa wana washe ndo wana shwa ndo zaza tampaka de yabo boom nimlo Facebook ntuju okaya ya des gens waju kama intéressé wa pare ruoneke mwanamshe ngujunjia imani mzee nike telefoni ya sailo ngiyo abuja jusaye sur vetmayo zara ay nana walo TikTok waonese zara ay zao ili yesuje ya himza zewe wakemro ya himwanamshe we ruoneka ngujunjia imani harmazi da kaza mwiso zenu zentuza mwiso zenu abeshe mru mahi sejour yodemana ikao inukela wa ujizima yodemana ikao haini mru ya pare ronese zara ay zahanyu neze fikira zahanyu usume mwanamshe woi ekavreme mwanamshe à vrai dire il y a kaneba imani au ka ça fait mal ça fait très mal gamto numéro 07 74 haini mru mwanza imani mwanza roho ya pare unesema bize fikira zahaye ujwe mambabi mwanama Jawadi nitowe numero haini mru ya pare ya unesema bize fikira zahaye bonjour Lashmi ruoneka ya ruonezera ayi njaba na damu pia ngwajoka d'accord wa donner conseil non ngamjuka ngabajomba ukaya il a bien fait ngabajomba ukaya il a bien fait yabo mimi ntuja na autorize wangu wake harmwe apare hangu chanson na ukaya bala wa baki 2 jours ngwele ukaya c'est pas bien de faire du mal 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Je répète, nam clé numéro de commentaire 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Je répète 07 00 07 74 00 76 57. Ganima va antager raho wale TikTok ujandi sorongoa mpariban munisezera aizahanyu hani mruge na drombe ukaya hafanyanro ntsina ujua na be tijao shayo njema homrupara olewa sifanya hani za ufanye mwanamshe wiyane lewe hani bloke ni vanu ni mlaumu wabada hani bloke de ukaya tsimwanilia le sujet yahe tiyamba titaze nzazo ntipia j'étais à ce côté ya ureklame zembikado za mura shahani bloke baringa mumfario ya rimru mahe sejour bon wandu kwa tsupara 07 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 ya waba sangarjo libere wale TikTok wa nesezera aizaha au kangarjo ya ukaya karsivano ili haumenya shanga sivano haurengeza haini mruge na droit ya unesera ayahae njaba mru yake koti yangu ya konsema na mshi ya kubali hani mruge na droit yabo nyimlo Facebook rato numero bon ngaronso bavuni ngamjwe shila wale TikTok waili worongoa au shashi ngarjo kupe live. Assalamu alaikum tukufu Johar Jawad. Ok. À tout. Ok, on nous ushile wale Facebook wale TikTok mon frère. Andani luto rasalamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahwandisa mjandise sujet ya vili ikawe sujet ya vili yo tikaba wakati ya kautola na nasi komante mbavi nasi na peu près 3 mois ou 2 mois rangwe sujet yo ya tola minga mivanu hautoa ifikira ya hangu na mivanu hautoa inaumi ya hangu ne imani no wastwa Mwenyezi Mungu yanika shanti vanu ya ukanga mikote ya mru fulani ya kote mru fulani si ukavanu rushinderi ruonese mais le cœur ni me Facebook s'il vous plaît tapote handani vanu
sojua ukana vanu si wanraume surtout si wanraume ka unga sima responsable ani si wanraume ka unga fanyu hazi si wanraume ka ukarsu depende na famille au karsu depende na mwana nyamru hamza zamri angaliemru shangar jangali yao Mwana Nasra nga usilika se petit a qui t'a bloqué. Alaikum salam Mwana Nasra. Ya mrume huo haina rongo ikaya mwanzo azifanye hujo uzifanya. Ya mrume huo wakati ulio unu huo demru ikaya huyo vama harmwe malaho. Dola ikaya huo ngina mana. Wende mru ikaya huyo vama ho malahoni. Amanzo nambe ukana. Sisi wanraume sijua urenga. Ikangara Nasra lole ikangara nzori lole sijua urenga pretese ramba ukana vanu hatu wanempoze ukana lole ramjou de bloc amjou de bloc donc sijua urumia mnanrongo uo ramba ka hatu ndo nempoze lole ene manana lola na ikangwanzo ikakutsuhanza kujajo lola sharanzi wa lola na ukana ukahanza wanyiko yoshinda wa empoze hata namrongo ukanari ulole na wowe nimlo TikTok namtoze nimlo Facebook namtoze kuri kagamushia vas-y donc yo de pretese kaya o sonrome sujoromia izabili sonrome sujoromia ukana désolé Nasra mimiti lola hauminga madona lole parce que yo nde suna ya mtume hatolola hantawane nde suna ya mtume narujo kana vanu ngabo ndongo ikaya o ngombo kazila njema ngozifanya abalazila ndejoka utamroni singarambuka ile ndesuna mtume na vanta yesunna kutushinda waihimisa heli ya ladhimu shangorongo le zina uhanywanyi ndo ndesuna mtume eske mtume izo sirifanyao si wakomori rifanyao ndosho hatu eske izo mtume hakaudo zifanya shanga sina le jimo kaende sunna mtume na vanta yesunna yerambuka ndesuna mtume karusunda raihimisa izonongoza ndrabo Mwana Majawadi nardenda haraka Mwana Majawadi nardenda haraka ata wakati jo couper Facebook kwa wakati jo kensila beza atupia au kabo wale Facebook ngwarudunga vas-y endelea mtukufu. D'accord. Bon, hau tuwa conclusion harmaye sujet no harmaye fikira za hangu dukana mrumshe certes mrume afanya naye akawende mrumshe kayao humlola mzaya hata unru séjour asibabwende mrumshe bashko mrumshe tinda ubihamanga shaundu séjour asibabwende mrumshe bon kweli hafanya naye ukaikala na vanunga mwedo na lole au vanu hatuwa nempozi kana ni lole vangarfanyao tankwende mrumshao lazimu mjivane shawiri au kanga nya projet kayao mkanza mzifanye sha malgré tout ujafanya hizi mimi harmwe mpando hemrumshe pando mrumshe afanya naye urenga séjour ya hemrume ya balie yeza kupe banga borongo ya mrenzi komori parce que mrumshe wewe tinde wambe hamanga yu sacrifice ya fami wafanya wambe hamanga shawe sindo mbe hamanga ngawe na rongo zinja bidi uzifanye ka hawasuli manga wajujwa uzifanya na sindo urenga séjour umrenzi komori upando huo emrumshe afanya naye harmai zenrongo ekote mrume ngena izo yafanya naye mrumshengi inazo yafanya naye horenga séjour yahe ya mweleze komori ya mrenzi hantabaha keka mbuli yaenda Faransa ya juwa ukanange na rongo zinji ya juwa humfanya ya mpinise na sindo mrenge ya mlezo komori hamawende ya mbeha manga donc yende fikira hango so moye sujet ya vilinu tujoka wakati ngojoru husundu ya bo sujet ya saya ngojo yamba kade ya sujet ya sa ngojo yamba kasari coupe ye live ya Facebook okay watukufu kirikura ojarongo gasna apelitsa inu na li apeli normalitsa inu na libere mwana mswatu warongo ngo wakati yo kelko jorongo assalamu alaikum wa alaikum salam haruhishila wala ayaha hongo jundo ndaho Lyon, vas-y, ngaruhishilia. Et kaga mwishiao nimlo Facebook s'il vous plaît na mettez cœur. Aruhishilia mtukufu, ma sœur. Nini ngami hokote wa hemana msenga hokote hachiram. Yemane hadisi ya hemana msheni uo ke jamhura haeche. Yemana nini ndrongova nini zikazi mzuri. Si kada mina bon haparapa tuye yahe. Rudunga mana ufuka komori.
après ouais hende hafanya la même chose na mwanamume huyo. Mimi sijui wahangu rijazatu après tulishi wali hafanya promo wao wanajana hundra hamba papier yahe yo karibu na uhisa njakana shua na nani mtenda mbeleha be wote timparisha huu njakana shua tibeleha tiomri ya kupatia timika hende haja chabu ya haja tende chimenye maana tuna mangani mjensi hule maana mtenda mbeleha maliza kombeleha Faransa mimi nazitoa au hatuwazitoa mali za mwili za huo wazitoa wamheza mwanamna hao Faransa mimi kote ya hangu na johambe mwanamshe hamadami tanke waisbende ya mbele haguko mori ya mbele ha Faransa na johamba ya mbeleshe de yahe mwanamne yake ni hamadami ya mbohe yende ya menye ya mbeleze kote pia yafanye avant mburongo waje mwanamne hatumikiati na mbeleshe de yahe mwanamne yaje kangu ya menye kangu utawakalimia zimbo ya mbe kiusamia mbuma baba huwa na hangu ya msamihi na mimi zihundu kifanya debo nafanya tuziti regrete na menelea maisha ya manazini mwanadamu ngude hubo eti mwanadamu rikardazala na papiye larjoko hufa wenji wa hapa waziranti sio jamaa ngari tabishao wanroma hatu hao wanaoma hatu atobone zipatiezi maana mimi sifanya tiredi regrete maana regrete ho wana hangu na wahati ama watina mbada hao apensa mwanamshi hamada ami ya kanyero huku ya takali Mwenyezi Mungu ya redeze mbumahe yaje kila kurekisha joku mteni chabu mbumahe nje ni masoni hahe ngone kidajo kujiri yode katirongo anai na samhilo mashallah shingane jashi shidangani ha tende kote ya hangu na kotahandrongo. Mashallah, Mashallah, en tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi, que Dieu te protège. Aukaya ndizo, hudungana done mrumaha, watukufu mridunga waya dungana dene mrumaha, yanike mrumaha kertasi, wasi komode mrumaha ndi hamlolea, hamhansi hula hajazahe, haunukai sejurungo karbu na uvira, hasiyabo hambeshe sejuru haja, shadoka boana ume. Na mkera dibaga msijinio o wenju wa huwa na ume wa Komoro. Zinu zuhundu wanawashe wenju wa maore warengua na ume wa Komoro ujahunumanga, wa watimbi na hii, wa warende na hii, wasiabu wanaume wao wende zao bade wa hundu makirtasi. Winji gamzifanya nga msoko mwari kamsole mjini kaka na maana hajuka usikina rangwa katwa jamanga. Na wandu mjini na wenji kwa hunumanga kwa duha filia. Mruna nze mrumshahe mjeni ujo wanza baudi ya huona na Valerie. Ya ujoka na mrumshe mjeni na mwanze hauka wodi ya huona kawe mrumme. Wodi ya huona kawe mrumme ya hurenga na tabu wakakuloshari watsukana kirtasi ya hulaza ya hunusa ya huva ya hunika tout ce qu'il faut aimer ta femme au lieu d'aller voir ailleurs dans ton village fantôme zinu piangazi mraoni izo correction woi hazifanya haba ukaya mwanamsha mrejezi mitsa bashanga wonja jomba ukaya no na feyo eske wo binadamu eske kamswambi wazaze kaboma waidi yatsongana javakasi ni wona hao kwa wenji wa mjini wasikana janami na rendeleye Mr. Kirikou. Assalamu alaikum, nikoleze to salamu. Nyezi mgaransi na mwata hali banga si asubuhi kwa jele kao malahoni hanyunga nyuwe maa inshallah wanza mungu. Mimi bochira mtu kamle leo baba nunga mrongonjo kamle nga kuna bojo kamle kasa de kasa coupe live ya Facebook makali bakano ko kamenje baze rongongizo nyangu nangazo sahilisha inshallah wanu minga mreje harima ya kuhusu familia he mwanamshe wintsor mwanamshe ukana harimo de bayinu lazima wafanye taratibu warongoze mwanamshe watuoi baye kai wasuli daraja waide mwanamme azifanya ambe serjo ndata rongoze fami Asuke banu leo mwanamshe woi ngena haki kila nsuwa za nungu yazifanya. Shanar lo leo kana mjaza mwana ya huza shiunga yafanya hena tartibu hate mwana he ya jimanga ya jia hunde maisha kila nsuwa kaja jojivi wakana imana he ya jimundo ya masiwani. Sharanzi rijari jimundo wa basa imanango masiwani. Mzazahe abamjo kamzazahe mwanamme wewe ngazimtabisha ono rono kila nsuwa mzazahe mwanamme siara ngubaba nweba homo wokula utsabega mutorompi mzazahe mwanamme yakabye mwanaha he yaloleho mjini ya to mwanamsho na problem
botira tishia kila Zimi. msuwa kama rumete bayo kabwe ya vuzo komoro botira migama rumete benda vuzo komoro emana vuzo komoro dabo mzaza hahe ya mabia lola huni abo mzaza gela responsabilité na de problème ya hobo kiriku vira maza kote zone sipia utsabega mtorombe wende uparoba hai endelea bo kiriku ba mitizo yanu hutabishe vazi endelea. Merci, monsieur le conseil. Kirikou Rongoa. Est-ce que Godjo, Gomjo Manani ni trompe au Kirikou? Est-ce que madame Chihambe a mal en baissé coutu du sujet? Écoute-moi, écoute-moi. Je suis d'accord ou ah, Marang, Ishia. Ishia Rangou, Ishia Zona Zona. Ni Ishia, non, 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 il faut que tu m'écoutes. Godjo Rongoa. Mi Ouzoya ni utorompi, wewe. Kirikou. S'il vous plaît, mbuna behele hadisi ya haji. Ye mwanamshe hadungana dene mrumahe. Baada mrume undu sejuru wende harma mashuhuli. Baada wende harma mashuhuli mwanamme hendo mjini wende halola kajambia mrumshe. Hadi wazaukai wanwalo mjini pia kwa tumanza kwa tinda ye. Suru kwa tuambia mrumshe. Yabwe mrumshe banda hazifanya yode upewe mwanamme ya mfanyazo. Yabwe kangorongo mwanamme hanambia ukaye botwila. Désolé mzaza hanguru hanambia kawa imana ya mnikamia dinjeni mlole. Yabwe mzazi gamfotifu. Lauma mwanamshe. Je suis d'accord avec toi. Mlauma mwanamshe. Shadio joka ya mzazi dazisa. Nde problemu ya hao. Chelewesi shaka mzazi yende ya ambia mwanamme yende ya lole. Yoshita korbo. Yabwe laumu mzazi tena. No, ombabanu liyo bandaindi dabwende ya mnasi komori wadunga na wasi haruma tartibu ya mashuhuri tishie mirongozi nronsi kwa suje bobo tiram shema na mshenge na droya duga dine mruma ujawunu agende yangalia ya nile se dossier zahe yonge na haki shahuka yaranti mwanamme komori na tiliambia paransa no shipata koro bobo tiram asha musione baba misa ushiandro ba mitsabe mwanamshe yarejeze mrumahe hunu shala umwe mwanamme no wazaze ne mabelsori watungo ngani hunu gasima kuloshara katunda ngo michini wali watwamanani mwamina msha mjeni gutwa manani ze famiza kwa kwa wanzarombi karadi baba no emana besu jebanu hendo ja partage satu tuba mto hunjia parce que wotsotawa wotsu kaujana mafubuzima kairura beritiro abane partage dahi abo bokiriku ngabitsina no habia ibidi ula umuze de côté rentre cinéma botira umuhimu yekabane mwanamshi ambe habanu wajambo ekaratasi baimi tuchamokana franchement ye mwanamme nge haruma 40% sharanzi mwanamshi apanyazi la mwanamme yafanya wa ingo sawa parce que mruka mru yafanya nai waradu wafanya nai baho mru essaye ukemwema ya kilojiki na rukubaliane yoni wana bakandriza litimizi okay vas-y ranzi mwanamme hafanya mwanamme hafanya nai ya mwanamshe baho mruka nasubira kutokana banuze ngozi zonti pia we miezi mbili ya zumba rekambire kanjema ya mruma wafanya nai mlinde umbale uchabanu ujauwa nule karatasi haupanye marongoyo haulole ukaundo waimba baho wana hangu kila suwa zerokozo pia biluzi toitswani shauka ende ya mvurize komori abotira moshi pada kora malele swala hilo ya mwanamsho watu weka nguri shilio na veshe mwanamme we karatasi yo jabanu besho den swabe ili na tsode ya nile karnumri alawa mesenyo gazuri ya mwanamme lawama shakaba sa wawa ilingo usawa harmo kote hangu re mwanamshe re mrumme paske kabati ya fanya rongo njema wawa ili ya mrumme hende halola ya mwanamshe baya we mrumme karatasi abo waila mtu wote ukango usawa ndoka bagutira awe okay mwaname ekujala okay sabungo rambo mane mwanamshi afanye hili no tu sais pourquoi wega mchoja bya lolewa gamlidate mwana wasulibano ka wasulibano mtambo watata tushaba bokiru kiriku kutiele wa ya ukaya mwanamshi mzaze wedi atoge mwanahe yabaki komari botira siwambio kawa wa siwele wangono nziro kiriku nasikia mwanzano wa mwanamme woi nasikia mwanyanya na endelea mwanamshi wangu jana désolé kiriku eli na uterompi mwanama tizondo utabishi. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Oui, moi, mon point de vue, c'est que la femme, elle a raison. Moi, je dis qu'elle a raison. Parce qu'il faut arrêter un peu. Parce que nous, les Comoriens, on se trahit trop. Et au moins, ça va servir de leçon aux autres. C'est vrai, il y a des mdenga ou jamanga, mais il y a des tsonga, il y a rende hamundu. Donc, ijo kire hamlaha, comme tu connais yalole, ijo kire kajamlaha, mais vous tous, vous connaissez. Kajamlaha.
yabo ende halo la homjini hao me abo gujonda ya kreye ya manena wo ya mchamana ya mnika situation ya ngare ou la momjini. Vous connaissez la suite. Oui. Et vous savez pas ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, il y a des choses qu'on va supporter. On connaît la suite. Yabo la suite mzaze mujo manipuler ya bakishe na wo momjini ya rente wo imzazahe mwana. Donc elle a bien fait pour ma part, elle a bien fait. Qu'il a qu'à rester au Comores crevé, wamba Comores kabati tabu na baki Comori na azaliwa hao kabati tabu na baki hivyo. Haturuku wana il a pas pensé à ses enfants. Pourquoi maintenant la mère doit penser à lui? Diana, tu vois pas que le séjour est à rester que 12 jours, que le séjour ça va dater, tu penses pas de donner des conseils à la dame parce que quoi qu'il arrive, vous c'est le papa de ses enfants. Moi personnellement quand je parle comme ça, moi je sais la souffrance. Moi, je sais la souffrance. Pardon. MD, il y a tout là, ok, Djadjara, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, moi, je connais la souffrance de faire venir quelqu'un en France. Moi, j'ai souffert 4 ans pour faire venir mon mari en France. J'ai souffert les démarches à faire à l'ambassade, les emails, les téléphones pour faire venir quelqu'un en France. Après, Maoubouyaji au trahi, enfin, moi, je connais la souffrance. Titabiha, Kanzani Lolo, tu dois pas moi la même, Yalo. AMD, s'il vous plaît. Baye micro, m'da ukana baraka. AMD, baye micro, bago interrompu, s'il vous plaît. Baye micro, frère. Donc, je connais la souffrance, donc je comprends la dame. Moi, je vous dis, c'est mon point de vue. Après, chacun... Voilà, je termine. Ok, vas-y, Hassi. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Pour mon point de vue normal, en fait, moi, je ne généralise jamais sur les choses, mais dans cette partie-là, franchement, moi, je suis du côté de la femme. Parce que aujourd'hui, wanaume wa Komori wengi warengeka yo mdango wafanyo tabia hamandizo. Leo banunga mina wenga mkufanyo maisha ngono mu mjini ngonoke mjini wa hairi na abo hawe hansi kujakana hindu si hurondoa tu urende hindu shamana. Après aujourd'hui, je fais comme si je n'existais pas parce que aujourd'hui on kokubali shile mzazaha hozenrongo ya hambiao. Sachant très bien abaye mrola yako kwa kwenda wamloole kujoka kulola ranzi watuka na hindu shawende humlola bahando na hindu yo profit que les dommages collatéraux qui a causé à cette femme moi na myoka jafikiri rango wanahahi remrumshe rezeta une ne mashaka hunda de remrumshe wona. Merci beaucoup mon bébé. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça doit être une leçon pour toutes les hommes comoriens qui sont là parce que là mzima hare mwasha wontipiango ajoyelewa wontipiango ajoyelewa kai ola hare ndo azino son tipiange bingarjo fanywa hamanda zino. Aujourd'hui que ça soit bien clair aba hambriere mwa we mrutu ko justa shono de hadibu kena ukirun ho untabishe roho hangu bangu nuhentu kena mana si hurende hindu shamana kujano na mwanadamu basi mangu miso jokin rende hindu na hunika. Aujourd'hui s'il est resté là-bas c'est de sa faute et la faute à sa mère. Qu'il demande à sa mère de bien régler sa situation parce que c'est à cause d'elle qu'il est resté au Comores jusqu'à maintenant. C'est pas à cause de la fille, c'est à cause de sa mère. Leo bano garkubalo rishilo wazaza hatu watina ufikiri na bano ridini kwa uwezo rido fikiri. Dieu nous a donné le cerveau pour séparer le bien et le mal. Leo hujoka mzaza hozo ya hambia ufanye zombi zabari hindini watuzia. Shakukubali hudungu bamzaza hani promise. Eske wewe wamnike promise ukanga mjoko kulola. Kujafikire mrumshaha ho wakado naye mwaishi harna tamu na mashaka. Shale ongwa ungarambe mrumshe ya fanye jao be mrumengu hasamia ngazija iso kweli. Mais vous savez la douleur que la femme peut ressentir en ce moment-là, la trahison d'un homme. Parce que mwanaume wote asura kaja kana hajana ngazija ya kaya. Kaja kaja kana hajana watu kana papier. Leo hajamana zabari ni wahunde papier. Bonjour Abou Ibtissam. Hahundi hamana wahunde papier. Abu mzazahe nafanya nizofanya bia regeze mwanahe hunu. Sha mwana mshinge na haki. Bon, Haïti, tu vois pas que il a resté 2 jours, ces jours là, quand tu donnais des conseils à cette fille pour voir qu'il y a la Namruti Kodo. Il est vrai qu'il y a la Namruti Kodo,
et c'est tout, c'est vrai pour le bien de ses enfants. Mais pour moi, chacun a sa manière de gérer sa douleur, vous voyez. Il se pourrait qu'il n'arrive pas à gérer ça. Ça se pourrait qu'il y ait un choc émotionnel dedans. Lui dire de faire un truc comme ça pour lui, ça le poussera à penser des choses bizarres sur elle. Donc moi, je ne donnerai aucun conseil de donner les papiers au monsieur. Qu'au monsieur se débrouille parce que c'est lui qui a creusé sa propre tombe. Que sa mère l'enterre. Ok, merci beaucoup, ma soeur ici, tout ce que tu as dit, mais Inch'Allah, mon amchona le kaya, disons, Mbaba Rouana, il est resté toujours le sang de ses enfants. Garushlau AMD. Salam alaikum. Alaikum salam, Mzee. Mimi, vous savez, c'est n'a comme les changes au kaya, c'est nous qui nyango, qui est facile. Mais écoutez, toujours, mingami, écoutez, mon amche. Pourquoi? Parce que, quel que soit, et probablement, il y a un louayo non zéro de kaya, et mon amche, c'est d'amener à Comore. C'est vrai, mon amche, c'est d'amener à Comore. Avec une famille, quand tu es haja, mais haja par sa mourikao, on dit, c'est dit, il y a que manadamu, armanti hamadayi kao, hini manadamu no bio, il y a que namayesha. Il y a Joya Sudi, les familles, il y a des waona, quel que soit une heli à Joka Gouinch. Bon, les Ouhaja par Samana de Mohamedou, il y a Mkoubali, Hestu Yasuika ou du Alonio, ou enfin Maesha, il y a bien sûr, et Mme Chevahing n'a rien, vous avez intérêt au seulement Mundou Maha, et Kaleo, à Jadouanae, les familles, et des Waonokaya, ou ici des Mme Chiafstaïk. Alors que oui di mwanamshe ya nzamrende hindu ya mtemarengweni ya mrende ndu shamana ndazahe ndi ya mbukaya oui di mwanamshe stahiki leo franchement mimi à 50% 40% tu ofisi fanye kamide nafanywa mimameti ikale ugamnizi mwaye si par mwanamshe timfayaza uzahe ridwane da komore ndafanya nwekao c'est grave kaminizi mwaye zo mstope komore mimi tijofanya mimi Ewa wo jom hansi ho hao. Oui, nsujua shati jofanya. Ono ti Josifanya nsujua ezajo japre shaho kaya ndue na nije izondapo. Ono yabo mimi sinambuka ya bon yabo gu manamshi ya tilejeza uti ndisha pour moi. Ono ikage hiho akose yo des familles ha doit muhansi normalement parce que mwanda mano janza shaka kanziwa, ça veut dire mwana janza shaka kanziwa des établis zamu ikale o ende hondo ha Komori yo de famille ha do mu hati Komori shati de mwana mshoyi parce que waju kaya yo banuri mona obanu grâce Mwenyezi Mungu ne mwana mshoyi wajabu kama mshoyi kajo stahiki mwana msheba na realizio faida au ye sheo hauzi respect mwana mshoyi hindi osimo mwana meoyi. Donc, les hauts, on a valeur, il y a beau bakshom chini. À la fin du chat, il y a essayé, il y a m'dende hindu, il y a m'balion de Komori. Il valeur à Hidaï. À la fin, mimi tsambouka ya tile jeze. Bon, ni moi m'douge les fikra zaï, les intérêts zaï, bon sûr, si mais islam, quand même tsena, chamimi si jot fanya. Nsu mesha, oh non, gemare m'vagina. Non. Seigneur, Gumaraba Medji, Mwanama Mtukof, Ahmed, Garushila, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller. Tu m'entends? Oui, on vous écoute. Tu m'entends? Oui, vas-y. Ah, ça bug, je descends, je remonte. Ok, vas-y. Laïna Garuchilia, ma soeur. Laïna Garuchilia, Mkanabara Kakanga Oyabo Kutusiwa. Bon, watukufu nyimlo TikTok, gamjouzi anilahi walo Facebook, Mwenyezi Mungu ujornike khatima njema, yarnike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu ajale mwanamshe woi avant ya hele 25, ya kanu binadamu na unanya adojoka ya wimbabaho wana ya mrejeze, hauka ekapi nisio hamnika,
nana mwanamme hasa haransi ola mrumshi amlo la mumjini hamfungua hani confirme akaha mfungua izo zonsi pia ngwanzo ya reje mrumshahe mrumshahe yamrejeze séjour yabodo mwambia nyaukaya Mwenyezi Mungu jornika khatima njema mwanamshe woi ekahendi atahaishia bandani bloke yalo ya ukawa ndani ya kazi yenshi hasa hamtabisha à 100%, hasa hampinisi à 100%, na mwere availe 25 bale le 13, yabonga joka ya ekaido anzake kamwere ya séjour, yabo mwanamne uo deja maisha ya saka zavanu, auka deja ngujonoka yange désespéré. Atampaka dabo nyimlo Facebook, ekaga manzo mlidunge gamjoja TikTok. Atampaka dabo, boum, longue vie à vous, Inch'Allah. À la prochaine, Ohanzah Rabbal Alamin. Garjo wamba Mwenyezi Mungu ekari parisa. De bonnes nouvelles ya mwana mshawi ha ni kemrumahe abeshemrumahe séjour garjo zambaban e kaka jambeshe ya we live hisale ukana pa jonjan mo sujet marhaba menji. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mimi ngame upande wa he mwanamshi. Paske mwanamme haduka tunduka wala ngena séjour haduka tunduka wala